were able to get 2 girls in Division 1. Francis Okelo atupito na polone somero koraida abobo ayaiton aisisia osomero yes abala idwe itomon edesiartos adoketa na sodit kwapese semero adita muno wala tiakiri kwa exine atupito se ningosha aja edo aitutuba tukoto kere otoma doketa na sodit adoketa na yare kira doketa na uni idwe akwatata kede wongon nesapedo si alatun aitubu nyini adoketa na okujunoi itiri na je tubele karwa loke de karwaje adakara itubune karwa la noi. I can say there is an increment of 25% na are wanyojo idwelu akwatati wongon nesidwe etoroto adoketa no division 1 division 2 kira division 3 na ada mamu eriana kedika rukiche imuno bonbe mamete ngosha kwa penatulu ya coronavirus etengelo boedo kakata kerna Teso ani ngosha no ide ini lweke no suliboro ate bakiti dwelu ede sharose kalamu ade pardone eda no John Robert Okiror esiana kina lo potu esishaka kere lui puko desia sa subject akena geography nesabala Apollo aisimorini kini esishaka aimor bore nestu etutotore Idwe ngunoi na sodit opoti Idwe ngun orimasi yongo kwapa papa kes lo osemero akiro kere lali mokini ngokesi araskesi Idwe lari matros ichesa na dama ete ngodadi so abungo alimokiti Idwe lube akiro lukere pedoros are kodibora langiror biai ikunyungaren ne jare jiere jo buningare ne koni kunyira ngare ne case opoti Idwe lo limtu be right ni abeit buni yone tupakini obunga alimo case be bure ne pol akotongo sai morkekina opoti Idwe lo sam chamte morkekin apoti Idwe lo chamta misikin be ngintwe ne jaskada nonok na nonokado pare do pe ngiti do pe dona pedo ram epi amamsa misikin kero potu ne jaso ipirioti ni lupek Metosi esisha kada Daniel Mugena la agrigesa kaisara luare ka Lydia kakau agrigesa kaisauni idope nana ngadumun agrigesi akaisara no are tiona domun no jen bojo kapajari ka wadia loko daunu e corona bolara do kedemiki bodi dange sabonga munokin kapade dengara bel aranga nyirikin ojere na balango be balata jala na shoman onyo potika malimo limo songo be mam ongiri ko ya nyirikini pedorjo ngoyange background ala butoro ngore anyongo boy oreda mami chai bonga kokini kwa aina la suban angini bore kere lama uno balato ngaporo kuja kamu la suban abanga peda di mura bura ko iso una dope inshallah kutoki ka uria inshallah kutoki buali mura no poro pedasi inshallah kini so abanga bala bala to le nyama da kere ayala mo da beranga na Kanwa TV East Tolbert Edite Osomero Tepa Kongora District.